Anya laki din! Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man la nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, no kastamot lang. Pagan anok ngay maday ta pasarabo da. Ay naingkakit di mat makisarabo nanang. Napankanukot dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay sanang, nagbibisi na kaya iti sarabo. Ingkaki din nanang. Mabainak! Si kano kayat mo? Mabainak nga rudmot. Ngam sayang dagiti pasarabo na abang-bangluken bag. Iso nga raw da mapan ka. Ay, mapanak sa ngagpaiso Mapan ka. Tay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumot tenday ta sa nga karton nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa tirayo makiyay. Nagpudot mo't ngamin unay dito Pilipinas. Maikawak iti klima na ditoy. Isu amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam Janice, naiwaras mon samot amin ang nagiti pasaramaw. Saan pa'y tatang? Taada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini $1 Ay nalay nga sumauna jay, nga antime. Hindi mo ikan, kurangin na ka. At damot para kankwana nakasurat to pa'y tinagan na ije pabanglo. Ni ngay kasinsin mo Wilma, adamot pasarabo na. Lotion kun lipstick ti para kankwana. Nagapo kayo jay resort, idagas mo ni jay balayda na itapasarabo na. Marabyan kami ije resort, tatang. Katno ado ti balon mi amakan. Di yun tumot ngamin kayat ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak nito'y balay. Tanay, barbaro na ito'y TV kun salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, ganun di mo lamumot Adaw, nagiti agtatakaw ita panaway, Janice. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu aday ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Antim Adolor kun kasinsin mo Wilma, ni padlakaw. Umay dan tumot dito'y balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka ki Idin Junior. Oo, John. Anya ti aramidam kita sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpaiso ta t-shirt mo Nangalaam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan kan nakisarabo? Abay ka pa, oy. Idi na amo kasi mangput da. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabain ket kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, gwapo talaga si Junior. Inka ketulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan daket iti maisan. Agsyat kami ki di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Ket simurot ka lang arudan nag-resort idi kalman. Kay, inayabanda mo Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid da kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw, nagdadakkel akarton na napuno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rod kininanang. Nagado akakasinsintay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, amangan no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Nakasukat kayo nga gina, papananyaw. Mapan kami ijay balay da Insan Janice, tatang. Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatan ko iti sidaan di kakaisuna kwartak. Lim-lima piso ti kwartak, kakaisuna pa'y. Kurang day tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ay, kat magmagnatan Anyamot ni nanangan, papagnaan na. Agatling takton makadanon iji balay da Janice.
Anya ngay nga raw, katawan mo't kwarta pagpasahita. Magmagna kayaw, ta isupay nga exercise yaw. Ay mabit lang nga raw, alaak jay dua payaw, tapag saggay saan ta. Ay. Di da kliplipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng. Ay, kunak tumot nga min anagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangan, agtad-tad-tadan tilingat ko. Nay, apay, si kalaeng ayat aglingling ay. Kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling ay. Pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kiniinsan Janice. Ay, pagbainam kat padam tumutlaeng anangis-ngis ay. Pimudawan nanang. Nakitak je profile picture na je Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y manuatawan na je abroad. No talaga anangisay. Nangisit lata. Sapay but-but pa'y daytoy inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan may gatang iti baro apayaw. Ay, nabanug ako na magmagna. Nagsakit mo ti sakak. Ay, reklamo ka la reklamaw. Kunadaapin mo daw ka. Nagngisit ka mutlat ta, Janice. Pimudawak mo't basit, anti. Angam nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Isu ang nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakon ka, da tayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan, tila ibagbagayo. Ay, damagam nga ruden, ay pasarabot ha. Anya, sakpay lang ang matipagdamagan nyo. Ay, Janice, balasan ka. Pasarabuan nakman mo, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, anti. Deodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga rodya itad ko kada kayo, anti. Ay, ada pa'y ayadado mga itad mo kanya. Jay pabanglo, anti. Miss Dayjay. Ispray yu laang, bumanglo kayon. Ay, husto, ta partner na itad mo nga agas to'y kilikilay. Ninanangan ayan. Ay, Janice. Anya ngay mati pasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ati para kan kwa na. Mabalain nga ikam iti toothpaste. Nabangsit nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga minan ti awag jay angot tingiwat. Bad breath, anti. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mau. Aywan, ado ti inalak a toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang, imbabaindak launay ijay sangwanan ni Insan Janice. Nay, adaya mo't dakas ngayon bagak. Di na magkulaang mait no anya ti awag jay naangot ang iwat. Na, sapay ulitan na. Nanang awan bad breath ko. Awan, amok nga awan. Imbagak lang na jay, tapno mang tad iti toothpaste. Tanitatang mau, makabulanan asaan ang nagtututbras. Nah, tasyak man tinakita mon si kabakbaketan. Ay, agat tabako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga agtutbras di tanagado nga inted ni Insan Janice at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka, toothpaste nga imported. Awan sigarilyaw. Imparit lang nga rudan ti doktor nga agsigarilyo ka. Iso pala ti biro ka, ay na mapadasak matlaangan ti ag-lipstick iti imported. Ay, lakay, aggisigis kan. Ah, itan. Katuan Rabiin. Ay, itan, kakitaan taman. No talaga mutlaang nga ikatin na ti madi nga angot day tangiwat mo. Day to'y imported atot país. Nakaturog kan bakay. Nakaringak pa'y, tangutek no nagtutbrush kan. Ay, namin ano nagbrasa kon. Apay nga gat tabako pa'y lang day tasangaw mo. Nah,
Kaya mo nga ron angal-ngal ti toothpaste ngayon padawat ti kaanakam. Agat na ba ako talaga day tasangaw mo? Maturog ako. Ay, pikin sa mo jinted ni Janice at toothpaste. Pikay. Manglok-lokaw day kaya Janice. Siyak pa'y mat-analaingan ti na tilokwan na. Ha! Nalaing asumao iso. Ang utak man day tasangaw mo. Hay! Talaga api kaya inted ni Janice. At dakit di abimang si tasangaw mo. Kita man day to'y bibig ko, no limabaga matlaang, Junjun. Apay, awan ti sarmi nga pagsarmingam. Saan nga rod alimmabaga iti panagkita? Saan mo't alin mabaga? Ni, apay nga ta. Kat pinaglipstick kun inted ni insan Janice a lipstick. Saan siguro nalabaga ti kulay na Ti kunamkit day, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mo Saan ka di nga inted ni insan Janice day ta t-shirt mo? Kiwin, yak pa sinuksukatan aging ka ita. Ay kita man day tagayadan na. Apay, aya. Oh, kita nga min Na, agsut-sut-sut jay sinulid na. Di ta magahanti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay. Ay sos, peke day tainted na t-shirt mo. Nagkapoy kan? Wilma, inta makipalin kay. Nagbayag kamutan nga grub-rubwat. Hay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion nakpay mata. Pinaglotion ba? O, di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit, apay nga'y tagkurkursing kamulat, ta. Hay, peken samot di inted na lotion, nanang. Day tamot ti pampanunuta. Takita aja inted na toothpaste. Saan namot a pinabanglo ti sangaw ni tatang mau? Ad-adda pa'y abimang site. Oray di lipstick. Saan namot lat na pinalabaga day ito bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray day ta lipstick nga inted na. Kat pekay. Oray di t-shirt nga inted na kin ni Junjun. Peke mutlaang. Ay, agungot akong nukasta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lungainted na. Ni, awan mat mangangot ko. Ay, nukasta. Oray di bang law. Peke mutlaang. Ay, puro matgayam peke di inted ni insan Janice kada tayo. Nukasta. Agang litak matlaang nga ruda. No oray di inted na nga agas to'y kilikilay kat peke matlaang. Apay nga ta, saan mo tin nga umay dito'y balay daan ti dolor kan insan Wilma, tatang? Ay, kat saan na siguro masangon Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbangbangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalem da, ibangkag da. Sapay nagpudot ita ti panawan. Kinuri agtudo kinaginay at dadalat ta bangkag agmulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday, ta nagsasaruno iti simmang bayabagyaw. Nalayos, dagiti mula da. Sapay utang da ijay, pinagpuunan da. Ay, isumo lagayam anadlaw ko akurat-rat ti muging yan ti dolor. Ay, kaasi mo dagita kakasinsin mo, Janice. Pampanunutak asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daytan ni Junjun nanang. Itala nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, Jem, anong cellphone na, tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone, tig-igamam? Nag-text nga rin sa Janice. Ay, day Jemot nga insan mo.
Mang tagpeke pay. Ibagam agumurgura kami kan kuana. Umay ka no pumasyar, sakbay ngagsubli di abroad. Uray saanan. Apay pailaang nga umay pumasyar. Peke mo't dagiti inted na. Ay kat bayam nga umay lata dito bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo akakasinsin na. Ison siya mo day tanli dyan guys. Wala nang nakagatang dakanukit iti baro avanda. Ay, iso talaga. Isaw tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasauna nang? Siyak ti agsao. Taibagak man ape kijay lotion kan lipstick ngayon tad na. Apayasi ka. Siyak ka ti agsao. Siyak ko naklangaro din. Kumpurmin tumanin ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, Insan Wilma, Addaak, Anya ko man, nodda ka. di magasak, tadaited ko kada kayo. Saan ka ngagtagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taited mo, insan. Basit atulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh. Saan apeke dayta, auntie? Mangmang tudak ka dimot iti peke. Ay na, saan ka ngagtagtagari nanang? Ag-thank you kalatan. Amangan numadin tumanin ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y nga agaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanan, auntie? Anya lakit din ay saan ka kading agbabain? Tagkakabagyan tayo mag-awan sab-sabalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.